Kanji namu kamai tau lagi ni. Go, thank you. Hello. Extinct oidoren. Mina saga. Naturally saga yang sit. Plan the next step some deforestation hills kumbado hills maruko pa some ugumba laitaba trees to and agitinga some thana some fruit trees kumba how get over fruit bearing trees apoi se thai se hana hang mane prateng thai lo ateng thai maru na fruit bearing atan mo evergreen jo area adegi kano to ra heng usi se lani oh adu se second October uno kaagi som ana sida laage som bubuje unana bane aduga kaagi bubugi blessing phangna okay blessing akoi di all our blessings are with you loina ma kyai khakta na whole laino ke na mayam si all aduga afaba dum oiro nang na hona bo khading opta adu jikte yona yam na ha ori ngedi yona ko samai dong ta issue mai dong thok to ba horam na ko isor na to yan ni mayam support phangani ko only thing is in life everything can be achieved but thing is you have to focus adu nang yam angang ori na ko mayam jeng tawra kana focus dagi daine bai loi cha thok thidna sat ka ro yongdana chappa ya yoi ko wagi ma kana support ori na anta as long as babai ma gi nungsi budu adu leing di adu ma ba gi nungsi si de horum le do na adu ga gi ai adu ga na buda kasu hai ko buna to ba di to view ko ga gi buna so next assembly gumba ya session gumba da so jala kanda ya so kasu speech kumba pil kanda ya kasu ngang kanda na ga gi buna na ga gi so climate education da compulsory subject oina panna ba atopa minister roya atopa government da amta habiyo yes ai pupuda request ho jage adu ga ge pupugi ke da ga ge so si climate education compulsory oina habiyo school si school subject oina curriculum oina habiyo kage some environmental studies environment ki some adugumba diyawi ko subjects ka kada adu jo climate change kidina amta biyaw de am sina nuai ubuna si umba haira di atopa government atopa leaders ta aduga bubugi some kendra to halati to arti yam tina harawni adugi amta to bujera climate change it's burning burning topic all over the world ko India so even ministries so environment forest environment and climate change hi climate change is uji kadai bo khana ge kana akoi dinosaurs and tamme ko khangona the dinosaurs ne akoi tamme ko kana be mo ko tamme ko prithvi khwai chaw sa ji kaina dinosaurs they are already extinct moi gi skeleton mo bang mang admai to na one day there is a fear human race miyoi bai jo dinosaurs kumna mut khiba do umba kanoma animal kanoma oibiya na bo khanari ne because of the climate change hoji akai Sri Lanka gumba kanoguma ithat singsi tamna Bangladesh gum lusulei loi gi ai ga so lai sineba so see already koi gi prithvi de lai jaba country mayam si desh mayam si kok chung sin na ba hore it is time for collaboration not for competition issue and my to ho ranna mayam aware oiba school la tamadu na te school la tamaga di syllabus li yaur ge mark phangna tamine na khanare tamdoi sidi for example akhoi like tamada
Kuramdo ga chak kenom sa de kuramdo ko tom ne hai kenom sa de ja tom ko like the or ne kenom sa ge kuramdo hai na adu hoin ozana parikha da hangmada film the blanks kenom sa de da hai kana kuramdo ka ni irane sina ka ni irane marti phangane ba but noi akoi ji sa de na hamdo kuramdo tisne jo kolam ni ka ya pa ni kenom sa ta pa sa hamdo kuramdo ko so apply to hai ba ne apply feel sang wa ba ne aduna adu to hon yai tar di like tambi ba khakta ta ba imung na lekai da ahan mi school si imung ni nangmana tambi ba orok pa phajana hayo phajana to wangang ba ra isi school la tamak ti yum dan tamak tro ha aduna first school li yum ne ba yum jagi aduna imung manung lai ba mi sing na kara ka tambi ba for example polythene sin na ba ye bad effect kai no apoi kana da climate ka am change lai na ai awareness PM inyam yes adu singdo nangna piuna na mamina so piraba mana so koi loina khangaga lekai to nei na leira di adu masana why climate change ji kai no ai si khan la ka le hongai si manipur ji kaino December ya mi nge haram sine ko December sare si kai wari wai ba adu ga yaksung horokpa sai nong he ta galam me nong ta ji si kai change la ine change is natural hong da badi ya de adu hongai si kari hongai no kan na koi kaino da haina bada koi beda shastra da yaw bada kaino ga koi manush aur prakriti ko mioi ba koi ga leiri ba koi nature ji relationship ama leiba madu relationship te disturb to ba kan na climate change la kan ya adu ga koi na mioi ba koi na leading role lo wa ni prithvi de leiri si mioi ba kan na te ra to mo sime ba mioi ba kan na te loi le mi ne adu na koi Hindu amana kari ko mayum sari yum pham tholam na yum sawa kan na bhumi puja na ba to bhumi puja ka yi to no khang ba hauram u ya that ki ba adure le ma nachan lin usi jiba mayam nei de jaga sra ai khak tan te with me that different types of insects and animals staying in this particular plot of land leminary sing si moi ba ko ne disturb to ni noi chawbi no isor ni jara noi cha thok kro koi sa da to ba jaga no hong no kro ai ni even low khaw da low nu mi low wain chali se low nu mi low wain chali si ho marak tra usi leibi yauri adegi tin leibi yauri lin loiri usi yauri kaujeng ni sar ma leira ma mayam do akoi kakthal lak tore noi hingna ba chalaga sidai chawa ya roi dona hingoro chaloro hai bi damta numit low wai bi puja tor moi tan thuk pi ri ne le hung na ba yan tara ba o si sin bhumi puja sina sina lai khrum ba koi gi yum saram dai da yum ma sa ge na in lam lo ba kan na adu puja am tok thoe ba madu de hore na koi na yum pham tholok ba tak kakthal lak ba ka tor kan na tin kang mayam loi sirak toy ne si ri si dana ma sato ko adu isor na hai si isor moi da asoi ngam yaur su nga pi yo yum sa ja ge ka ton mi no ana yum pham ba sana puja taw drek di hayeng awana ta ye si lin le ramo lin na sik ni siro ha natro adu ko mayam du gi wa ne ba sarok plus atai te adu na climate change ji kadai no hai kana cha taw lo ya di phalan le ne di mioi ba akoi ga lai ba prakriti ri yaur si ching u wa labu lamang sa nga atop jibu jantu mayam du nature ne ba mioi ba koi ha re mayam si relation phalan thama ba adu ge di akoi sai gi climate change control to ya ne aduna akoi na disturb to sing thuga pa u ya thalak ko dei saw na nature sin sawrak na ko jwar harai ba masing harang na han kangpopi adai dal legal lenang mayam chendrai do adu mayam leiri ba mayam sina mioi ba para ta mi re ne ba if you disturb us akoi nature da noi na khut am thingin na leng kano nung yang khotora ba u yang thala ba adagi lengoi pek thala ba noi na nung kano sa nung thugai da na nature jam ka hai na disturb khara ba disturb to we modify to but yam disturb to ra ga di adoi ga di we will not forgive you aina suana to ine adana si maintain to ra ba adagi climate siguma si akoi na ngang sing na wari libi ba ko adi incident me am si takwi tambi na to ra ga di sai hoi school na so college da education da adagi hap na ba nang session da wangang mo ko to no so kakana bu na to no hon ani ko at the same time
ko ဟို adu akoi noi wari li kan ma mai ba ba nang ka ta mo li han ta noi na ma na mi sin li han ta ko อันนี้ไอ้ friends จะอยู่ Thank you. All the best wishes, all blessings from ai side that all the koi roke ne pula ki blessings is with you all Manipur is like no ishwar na sam is no ko nan tarik ani ne po ai ben na 2nd October po na ta the mata mani phao ba nang phao apa ba thabak taw da ko ဟိုအမ good very good Thank you. okay perfect ai ko ai kai kana ai ma ting pang ni ko bin no ko ye ai taw ai de ko okay